isha umacekeceke uMr Baloyi. uMr Baloyi ke uyinto enkulu, uminister eqenjini elikhulu laseBlue Bay ekuyilona eliphethe kwezepolitiki. Ngihlanganiselwe yena ke kuma DMs ngoba kunebhizinisi engilizamayo kuthiwa uyena ke nje ozovelane angivulela iminyango kulelo business. Ake sithema ngabe sesifikile ke ehotela sesiyaqala ka sakamshovi ngisho nokumshova umbali kuma stages okuqala okushova umbali. Kuvelane kungene uMrs Baloyi bakwethu uhamba ngenja yeqhox into ebangumsindo angisasabi lapho uyambona usebusweni une straight face akadlani nezingane sengicashe emva kwaMr Baloyi. Lapho ke uMr Baloyi uthi uyazama ukukhuluma nohlanya lezihebhu sankosikazi walo wavelane nje uMrs Baloyi wamukha ngengakanani inqindi eyamlahla phansi uMr Baloyi. uMrs Baloyi ke uGrace igama lakhe. Lapho ngithukile ngiyabona ukuthi inqindi elandelayo sho ukuthi izongena la kumina. Sengiyascreama ke manje ngiyascreama ngifuna usizo la ehotela. Mase behambile ngiyayibuza ukuthi kodwa nkulunkulu wami kumkani yini lento eqeda ungehlakalelela, yini lento eqeda ukwenzeka la iskandalo esingaka. Ngomsombuluko ke sengiya emsebenzini ngiyazama ngako konke okusemandleni ukuthi ngikhohle into eyenzakale ngeweekend ngibeke emuva ngiqhubeke nempilo ngishone phambili. Ngithe mangabe ngifika nje emsebenzini ngisangena nje emsebenzini ireceptionist ithi umphathi uthe ucela ukukubona, ucela ukuthi before uthinta ipeni or uthinte nanoma yini yala enkampanini uqala ubone yena kuqala before nje wenze anything udlule kuyena uzombona. Angithuseke lawo mazwi. Yazi umphathi mangabathi nje ufuna uzokubona ekseni futhi ufike early umphathi umuntu ojwayele ukufika late eke bakwethu iwalk of shame ngihamba lapha epassagini ngithukile ngingazi ukuthi umphathi uzofika athini kumina. Mengifika eofisini lamphathi ngithuke ucishe kuchitheke ubuchopho lubulahleke laphayana. Khona laphayana ke uGrace Baloyi unkosikazi waloya minister phela uBaloyi. Yazi bakwethu ngingazi ukuthi ngenze njani ngihlale phansi. Lapho ke unkosikazi abantu wengibuka njo einhlamvini zamehlo engathi ungibuka phakathi emphefumulweni. Angisathukile ngize ngiyajuluka sekujuluke ngisho nezandla ngiyaqhaqhazela izandla ngiyibeke emadolweni ngoba amadolo ayaveva. Ngizama ukwabamba ukuthi ayeke ukuluthi elokeshayisana amadolo la. Aqale kakhuluma uGrace athi ntombazane lalela la. Ngizokhuluma, ngikhulume, ngizothi mase ngiqedileke ngibe sengiyakunika ithuba lokuthi ukhulume noma ukuthi uphawule. Angithandi ke mina ukuthi mangabe ngikhuluma mase ngiyaphazanyiswa. Uzongeka nje ngikhulume konke okusenhlizweni yami. Ungeke nje ngiqede ungakhulumi uthule uthi du. Okokuqala le nkampani lesengiyithengile sekumina umphathi wakho omusha. Lalela ke ntombazane. Kuyacaca ukuthi mina indoda yami angikwazi ukuyiyekisa ukuthandana nawe. Ngoba sesiside isikhathi ngiyitshela ukuthi ayihlukane nawe. Kodwa indoda yami ayifuni ukuhlukana nawe. Ngiyacabanga ukuthi njengoba ngakwazi ukuthi ngiyihlukanise nawe indoda yami, khona mina engakwazi ukwenza. Ngakwazi ukuthi lesimali lesi sakho sasiswakho omncane omuhle ngenze something ngaso ezokwenza ukuthi wena uhlukane nendoda yami. Lapho bakwethu ngaphakathi lami liyakhuluma. Angisho kuthiwa ngibothula ngingasho lutho azaqeda ugel. Ngiyasho ngaphakathi ukuthi sami nale ndoda bengekho serious ngayo. Ngiplana umxoliso omude ndendele lo mxoliso ukuthi nje lo nkosikazi azi ukuthi mina ngiphumile endodeni yakhe. Lalela ke ntombazane. Ngoba kuyacaca ukuthi niyathandana niyithandani. Ngizonidedela, ngizoniyekela niqhubeke nothando lwenu. Yinhle into yengane, yayinhle into yengane. Nginiyeke niqhubeke nothando lwenu nithandane. Kodwa nizothandana under my own roof. Mangabe sikuhanjiwe umuntu wami uBaloyi ehambile kuma meetings, wena uzobukhona lapho kube ngathi usebenza naye as PA ngoba ukhankasela ukuthi ube upresident. Ufuna ukuba upresident manje. Angifuni kube khona ama scandals akhona. Mangabe khanjiwe wena kuzobe ngathi usebenza naye uPA uzobe siyakwazi ukuthi akuvakashele ehotela lakhe.
ngoba angikwazi ukumnyekisa abantu besifazane ngizokwenza kube iduty yakho ke leyo ukuthi wenza sure ukuthi ulala nawe kuphela la ayakhona ukhona eziPA yakhe mangabe ezizwe ukuthi unxaniwe ukhona la eduzane angifuna ama scandals azongilandela indoda yami igcine ingasakwazanga kuba upresident kuthiwa bibhizi nekhebeleshe le awungeke mina Mrs Baloyi indoda yakho ngangekho serious nayo kwakuyihook up sasiqala nje angeke ngikwazi bandla angiyithandi indoda yakho futhi nayo ingithandi mina bandla ngiyacela bandla bingekho serious into yethu ngicela ungikhiphe kuyona yonke lento le aphendule uGrace athi lalela lana wena nendoda yami ngiyakutshela ukuthi ngiyanikeza imvume yokuthandana kodwa nizothandana under my own roof wena uzomuva ini nathi kwimention yakaBaloyi uzoba nendawo yakho especially ozokwazi ukuthi uyiphilela impilo yakho khona kodwa uzobe under my own roof azikho intathele izothola ukuthi indoda yami iyaganga meganga uganga nawe lapha ngaphakathi endlini ngeapproval yami mangabe kuukuthi kuyahlula lokho wazi ukuthi usisi wakho uyamkhisa and say goodbye uthi bye bye kusisi wakho futhi mengibona ukuthi akwalenanga ngempilo yasisi wakho ngizoza nayo kweyakhe impilo kodwa wena ngenze ngikubulaleke ngizokuphula umlenze ngikuphula ingalo ngile ngikuqhoboza nje kancane ngagcina sengiyisayinile ke bakwethu i9 disclosure yokuthi mangabe ngimuva ini lapha kwimention yakaBaloyi angibonanga lutho angikhulumi lutho imfihlo zakhona indaba zokuthi ngijola noBaloyi mina angizikhulumi namuntu angikhulumi lutho actually angazi lutho angibonanga lutho ake ngalobo busuku endlini ngahluleka ngishona ukulala ubuthongo bebungafiki bengilokhu ngizama ukuyiduduza Nkosi yami kodwa akududuzeki nje inhliziyo yami stressekile inhliziyo yami igcwele ngitshela ukuthi Nkosi yami konke lokhu ngikwenzela usisi wami ukuphephisa impilo yasisi wami kodwa if Nkosi yami ngangahambanga nami ngawulela namadoda ashadile ngaba ngikho kusona sonke le stress ngaba ngikho kuyona yonke lenkinga guess what-ke umina ekseni sengiyabhakisha ngisho kuthiwa ngizomuvela ini kwimention yazi mangabe ngibhakisha impahla zami laphayana ngafila engathi eyami impilo lena engiyigoqayo ngiyayigoqa ngenza uphiso omncuncu ngivalela esulkesini ngivalela esulkesini ukuthi sekuyaphela ke manje ukuphila impilo yami sengiyinto nje yasesulkesini elalela ama instructions kaMrs Baloyi inhliziyo yami ibhlungu ke mangabe sengilaphayana ke kumention ngiyabona umndeni ujabulile mina nje ngisicafalalana nginhlwabu nje mina into laphayana yokuthi mangabe ezizwa uBaloyi ukuthi uzizwe uhashukile uza lapha kumina ekamereni lami ngicine ngasayithandi ke lento ngingasayifuni because ngiyabona ukuthi akusana romance akusana thando lana nje sengiyiskigi sesigcozi sokuthi umuntu ayikhululele kusona ake bakwethu inhliziyo yami ibhlungu ke manje ngilimele umoya wami uphuke ngaphakathi ayikho impilo nje akusiyi impilo le yabona nje nginto yokuthi emahotela basuke bema meeting mina ngilinde ehotela ngilinde indoda ukuthi izozenzela la kumina kufana ukuthi bayithathela isithelo ngokungekho emthethweni bayithathela ngaphandle kwemvumo yami ake bakwethu bekumele ukuthi ngithole iplan lokuthi ngiyibuyiselele noma ngithole iplan lokuthi ngiphume ngiphele kulo yamuzi ngicela ukuntshela ukuthi isho ukuthi ngangifaka amakhamera emzini wabo indlu yonke ngifuna ukubona usikwenzakalani ngifuna ukubona laphayana kaBaloyi ba very careful ukuthi ubani ongena emzini wabo akekho umuntu ongena emzini wabo so bona babe yitshojana ngicashalala esayini NDA ngithukile ngiyasaba ngishawa uvalo kanti nami ngiplana iplan yokuthi ngiphunyuke la noma ngiyiphindiselele kumndeni wakaBaloyi Shukuthi bona baphila impilo yabo mina ngibabhekile la emakhamereni ngibaqolozele ngibuka yonke into ngilalele wonke ama conversations ngifaka ama earpods ngifaka ama earphones ngilalele kwasani ukuthi kwenzakalani athina ama plans abo yaze kugcineni kosuku ngahleka ngedwa sengithola ukuthi ithini into engophunyuka ngayo kulomuzi ngimbize uMr Baloyi kanye noMrs Baloyi ngibatshela ukuthi lalelani lo mandlwandlwane kade simdlala la le mizi kade sidlala lana iphela namhlanje iblackmail ebekade ningiblackmaila ngayo
iphelile because mina sengazi imfihlo zenu nginama-proof yama-crime eniwakhomithayo ukuze nikwazi ukuthi niyikhankasele. Mangase nje ngithathe le information ngiyibeke ezandleni ze opposition party noma zomuntu okhankaselana naye oqhudelana naye, khohlwa ukuthi ungaba successful kwi-career yakho ube yi-politician, khohlwa ukuthi lama scandals lawa angeke azakugqibe, angeke azakungcwabe. Mase nje ngithathe lama video ngiwasabalalise ku social media yonke, ungaba senyakanyakeni yenkinga. Wathi uyazama uGrace ukuthi house ufuna malini, kwasho ukuthi ngamtshela ukuthi hey weGrace angifune lutho lwakho, ngifuna ukuphuma ngiphume ngiphele la emzini wakho, ngikhathele le blackmail eniyenza lana, ngikhathele ukuhlukunyezwa yinini. Ngabatshela ukuthi noma athiwa bayazama ukungicima emhlabeni, noma athiwa bayazama ukungigudluza, abakhohlweke ngoba le video all over iyovela nigcwala umhlaba wonke. The minute mina nje ngingacloki emhlabeni ukuthi ngikhona, ngingacloki le kumele ngicloke khona, ivideo iyogcwala isabalala umhlaba wonke. So ningayeni icabange ukuthi mhlawumbe nizongigudluza noma nizongilimaza noma nizokwenzani. Ekumele nikwazi ukuthi ichapter phakathi kwami nani iphelile, iphela namhlanje, obokusihlanganisile kuphelile. Mengibuya lapho ngangawuvala umlomo ngitshela abantu on social media ukuthi be very intentional ngempilo yakho. Azi ukuthi mangabe uzophakama uzophakama, mangabe uzophumelela uzophumelela. Isibani noma ungasithatha usifake ngaphansi kwetafula siyohlezi sikhanya, sikhanyisa indlu yonke. Mangabe kuukuthi ubuzophumelela ebhizinisini lakho uzophumelela. Faka i-effort, ungavumeli ukuthi uthathe amandla akho uwabeke emahlombe omunye umuntu because uyogileka. Abantu lo olala nabo ngeindlela zokuthi ufuna bakuphakamise, kunama consequences kuloko. Ngcono umuntu nomuntu ayiphushele, ayizamele ngendlela angazama ngayo. Nami ke ngase ngiyifundile yami lesson, bese ngifuna wonke umuntu le emhlabeni ayifunde leyo lesson engayifunda mina kanzima. Ngizosibeka lapho ke istory sethu kwanamhlanje, ngizothi Buzz SA to all social media platforms. Ningakhohlwa ke family ukuthi siyathengisa imovie Impi Yabomdabu isethunjini, imovie ethathelwe encwadini yakaMatikuletsheni ugrade 12, incwadi yesikole le esishintshile sayenza imovie ukuze kube lula kubafundi bakaMatikuletsheni ukuthi bayi understand kangconywana, since incwadi Impi Yabomdabu isethunjini iwugqinsi kakhulu. So mangabe umfundi wa grade 12 you are interested, noma kuthiwa umzali wengane efunda uMatikuletsheni interested ukuthi ingane yakho ithole le movie, ungasixhuma ke ku WhatsApp, usendele uWhatsApp enambeni ethi 079 337 2464 079 337 2464. Buzz SA to all social media platforms. Siyathanda kakhulu iyo lalibonene izitori nezilandelayo. Mncwa mncwa.